Alright, nkuko mubizi kabisa tubazi Miss tubagezaho filime nziza cyane yitwa Ishiraniro nkuko mubizi iteka niteka rwose nta wundi muntu wibagezaho ni Mr Uwihanganye Jean Paul cyangwa se UJ. Murabizi rero ni igihe kinini cyane muba mwaragiye mumbona ahantu hagiye hatandukanye. Gusa uyu munsi nabazaniye ibyamamare bikiye bitandukanye kabisa, harimo nk'uwitwa Padiri mu Ishiraniro n'uwitwa Gihozo kabisa. Gihozo inde vuga amazina yawe Gihozo ariko nitwa Smart Garo Gihozo nkaba nyine mu Ishiraniro nitwa Kibenga. Muri filime yitwa Ishiraniro muyikurikire mukande subscribe and like, comment, like, una sharing ku bashuti banyu banatubagezaho ibintu byiza cyane. Alright, kabisa kura mu marinete ariko bakubone. Nkuko mubizi rero bamwita Smart Garo. Smart Garo mu Ishiraniro akaba yikina yitwa Kiberinga. Kiberinga. Ndabashimiye cyane kabisa. Ninje number 1 actor Ishiraniro ni Uwihanganye Jean Paul, ariko ni jewe number 1 actor turi kumwe n'umusore Gihangara watwa Sengiyumva Vedaste nkaba nkina nitwa Gihangara umwana wavomye ikiziba. Alright, ndabashimiye cyane kabisa. Dufite n'ibindi byamamare bitandukanye harimo nka Mr Musabimana Eri nkaba acting ndi Padiri. Okay, alright. Nkuko mubibona rero dufite abantu benshi cyane kabisa. Hano dufite n'abandi bapeti bagiye bafite impano zitandukanye, ariko ni abagiteri bo muri filime yitwa Ishiraniro. Bakwita Twishimye Claude nkaba nyine nitwa Gashuhe. Aha, Gashuhe muramubona kabisa n'umwagiteri mwiza cyane. Yes, dufite undi musore hano bamwita yitwa Masengesho Ibrahim nkaba nyina muri filime yitwa Ishiraniro filme nkaba nkoresha izina nka Sarumfune. Sarumfune kabisa nkuko mubibona. Ewana aratwitse kabisa, nta wundi muntu wari uri hano urenze uretse Smart Garo ni umuntu urenze, ariko ararenze. Simvuze ko arenze, ahubwo abantu bari hano bose bararenze Twese turarenze. Bararenze byadanje gusa hari akantu nyine kari akantu ariko ubushyizemo n'akarekeza. Oya nanjye Sarigoma ubu ntatwikama. Sarigoma nawe Sarigoma ahubwo nzabageza ku gikombe cy'isi hejuru. Alright kabisa. Nkuko ibintu bamugiye mubizi rero nta wundi bagezaho ibi byose ni Mr UJ Uwihanganye Jean Paul. Nyarukira kuri YouTube channel ukande subscribe, share and like a comment. Dukomeze twibanire umunsi kundi. Ciao ciao, murakoze cyane.